Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe bavandimwe mwese nshuti zacu mukomeza kudukurikira kuri iyi cano. Dukomeje rya somo ryacu rivuga hejuru y'amajwi aduhamagarira kuyayoboka. Nabahaye isomo rivuga hejuru y'ijwi ry'Imana n'ukuntu wamenya ijwi ry'Imana. Iryo niryo jwi rya mbere riguhamagara. Ijwi rya kabiri nkubwira rigushaka ni ijwi rya Satani. Ni ijwi rya kabiri naryo ndaje nkubwire, nkwereka ibyanditswe, noneho nkubwire n'ikintu gishobora kukumenyesha ko atari Imana iri kuvugana nawe, ahubwo uvugana n'ijwi rya Ibilisi, n'ijwi rya Satani. Nyemerere dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, ibice 4 umurongo wa 3, dusome wa 6, dusome n'uw'9. Twumve aya majwi ya Shitani. Aravuga ngo umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira iri buye rihinduke umutsima. Uwo ni umwanzi, uwo ni Satani. Yesu ageragezwa na Satani. Satani atangira kumuganiriza. Urumva ko Yesu yari ko yumva ijwi rya Shetani rimubwira ngo niba uri umwana w'Imana, bwira iri buye rihinduke umutsima. Ntabwo yarekeye aho. 6 aramubwira ati, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njyewe wabugabanye, kandi mbugabira uwo nshaka wese. Uwo ni Satani uvuga ayo makuru. Ku 9 amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Ku 13 aravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe. Ndashaka kukubwira sauti ya Ibilisi. Sauti ya Ibilisi. Ndifuza ko iyi audio iba ngufi, iyi video iba ngufi cyane, ariko nkubwiye ibi bintu. Satani aravuga. Ntabwo ari ibintu byose bivuga ngo mwami mwami, cyangwa ngo Imana iravuze, cyangwa ngo narose, cyangwa ngo Imana yaniyeretse. Ntabwo bivuga ko ari Imana, kuko na Satani aravuga. Cyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Niyo mpamvu rero ugomba kwita kuri iyi video kugira ngo umenye ese ururimi, imvugo ya Shitani umuntu yayimenya gute. Ndaje nkubwira ibintu 3 byakumenyesha ko ari Satani uri kuvugana nawe. Ikintu cha mbere, sauti ya adui ni sauti ya kuchanganya. Ijwi ry'umubi, ijwi rya Shetani ni ijwi ricanganyikishije, ijwi ridasobanuye ibintu neza. Nuramuka urose weretswe cyangwa se uhanuriwe, ariko ukumva biragucanga, ukumva ibintu uri kubwirwa ntibisobanutse neza, ntibyumvikana mu yandi magambo, uzamenye ko hari Satani yivanzemo. Ndasubiramo. Sauti ya Shetani, ijwi rya Shetani ni ijwi ricanganyikishije, ni ijwi ridasobanutse. Satani akubwira ibintu bidasobanutse, ibintu birimo akajagari, ibintu bitumvikana neza, ibintu bitarimo ubugororangingo, ibintu birimo nk'amanyanga. Nuramuka weretswe cyangwa ukaramuka uhanuriwe, ariko ukumva ibintu birimo biraguca, uzamenye ko harimo imvugo ya Shitani. Kubera iki? Imana yacu ni umuco, ivuga ibintu bisobanutse bitarimo urujijo. Praise God. Cyo ni ikintu cya mbere kizakubwira ko izi nzozi zo ntizaturutse ku Mana. Iri yerekwa ryo ntabwo riturutse ku Mana. Ibintu bidasobanutse ntumenye ngo nabonye, ngo ariko sinabibona neza, ngo nariko nshaka kureba ngo nkabona nk'ibintu ariko ngo simbyumve neza, ngo birasobanura ngo ibyo ngibyo ntibituruka ku Mana. Imana yacu
ivuga ibintu bisobanutse bitarimwo urujijo. Haleluya. Nkunda Zaburi ya 62 umurongo wa 12, haravuga ngo Imana yavuze rimwe nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha. Iyi Mana ivuga rimwe ukumva kabiri, ntibisaba ngo utangire ngo ariko ngo nimba byagenze, ivuga rimwe ukumva kabiri. Iyi ni Imana yerekana iherezo ihereye mu itangiriro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Muvande, sauti ya shetani ni sauti ya kuchanganyikisha, ijwi ry'akajagari, ijwi ry'ibintu bidasobanutse. Nawe urabyibuka, uranabizi. Niwumva ibintu bisa ari akajagari, biza bicanganyikishije, biza bidasobanutse, ngo niko Imana imbwiye ngo nawe ugende usenge ngo ibikubwire neza, ngo nanjye sinariko mbimenya uko byari bimeze, ngo ariko nabonaga ibintu ngo simenye uko birangiye, ngo nabo ibyo sauti ya ibilisi kabisa. Imana yavuze rimwe nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha. Imana yacu ni Imana y'urumuri, ni Imana y'ukuri. Imana yacu ni umuco, ivuga ibintu biri mu muco, ivuga ibintu bisobanutse, ivuga ibintu byumvikana, ivuga ibintu bitagusigira ibibazo mu bitekerezo, ivuga ibintu bitagusigira gucanganyikirwa ngo none ndakora iki. Ivuga ibintu bigororotse kuko ni Imana. Kubwira icya kabiri, ndumva ngiye kubwiriza kandi ndi kwigisha. Icya kabiri, ijwi rya shetani kizari kumenyesha rituma ushidikanya ku ijambo ry'Imana. Ijwi rya shetani rituma wowe utangira gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Nico abagamije, kubera ko intego ya shetani ni ugukura abantu mu kwizera, ni ukugira ngo usuzugure ijambo ry'Imana, ulipuuze, urica amazi, urisuzugure. Iyo niyo ntego ya shetani. So ijwi ryose rizaza rishaka kugukura mu kwizera wari uhagazeho kukuri, noneho rigashaka kutangira kunegura ijambo ry'Imana, iryo jwi uzamenye ko ari irya shetani. Mbikubwiye hakiri kare. Haleluya. Ibintu by'Imana ni ibintu bikorerwa mu muco. Mu Bakorinto ba 2 ibice 4 umurongo wa 3 haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana, haleluya, utabatambikira. Ngicyo icyo shetani aba gushakaho, ni ukugira ngo iguhume amaso, uve mu kwizera wari ushikamyemwo, utangire usuzugura ijambo ry'Imana. Abatizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Sauti ya ibilisi, sauti ya shetani ni ukugira ngo ushidikanye ku ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo igukure ku kwizera wari uhagazeho, kwizera Imana, kwizera Yesu. Ijwi rya shetani rikaza kugucanganyikisha, rikaza kukugira ngo unegure iby'Imana, rikatangira kukuroha mu bapfumu, ngo ibi bintu ngo wagiye mu bapfumu, ngo ibi bintu washatse imiti y'abarozi, ngo washatse umurozi runaka akakuvura. Urabyumva neza? Simvuze ngo imiti ntikora, ariko ndagira ngo nkwereke ijwi ryose rishaka kugukura mu kwizera wizeye Imana y'ukuri, iryo jwi ni rya shetani. Ijwi ryose rituma utangira gushidikanya ku ijambo ry'Imana, ugatangira kurisuzugura no kurinegura no kubona ko ridashoboye, iryo jwi ni rya shetani. Bibiliya iravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga. Ijwi rikubwira ngo nta mbaraga zikiri mu ijambo ry'Imana, ijwi amajwi aza kubwira ngo ariko Imana ntiyabishobora, ayo majwi ni aya shetani. Kankubwira icya gatatu muvandi, ndeke gutinda ngo iyi video ibe ndende. Icya gatatu, sauti ya shetani inaachilia hofu ndani yako. Ijwi rya shetani rigusigamwo ubwoba, ijwi rya shetani rigusigamwo
ubwoba. Subiremo, ikizakumenyesha ko ibyo wabwiwe n'ibyo wumvise n'ibyo warose ari ibya Shetani ni ukugusigamo ubwoba. Nta jwi ry'Imana ridusigamo umutima uhagaze. Oya, haleluya. Ijwi ry'Imana ridusigira amahoro. Nigeze nkubwira intego y'ubuhanuzi. Ibyo nimba utararyumvise kuri iri somo naho kuricano ugenda urirebe. Ijwi ry'Imana ni ijwi riza rituje, ni ijwi riza kuduhumuriza, ni ijwi riza kuduha ihumure, ni ijwi riza kutubwira ngo witinya, ni ijwi rikubwira ngo nakubwiye amasomo mana yanjye, ariko murayakurikira koko, murayakurikira aya masomo. Nakubwiye ibintu bitatu, ibintu bine, ariko bitatu byose bikoreshwa na Shitani. Byose Imana niyo ivuga gusa ngo birashoboka. Possibility mentality, ibintu bivuga ngo birashoboka. Ibintu byose biza bigusigamo ubwoba. Ubuhanuzi wahawe bubiba ubwoba muri wowe. Hari inzozi urota bugaca wagize ubwoba ku buryo niba warubwira no kuzinduka ukavuga ngo tukizindutse. Cyangwa ukaba wotinya no gukora ikintu runaka wari ushaka gukora kubera ibyo Shetani yakweretse mu ijoro. Ndagira ngo nguhumurize kwa ayo majwara ya Shetani. Why? Mtaji wa Ibilisi ni hofu, lakini mtaji wa Mungu ni imani. Imana narakubwiye ngo Shetani yashaka kugukorera ikintu kibi. Uzorebe mukuri YouTube channel hari isomo rivuga imbaraga z'ubwoba. Imbaraga z'ubwoba. Ariko muri iri somo navuga ngo Shetani yashaka kugukorera ikintu kibi, abanza kuguha igishoro nk'ubwoba muri wowe. Bwa bwoba bubona gukurikirwa n'ikintu kibi. Nagukubwiye ijambo riri muri Yobu rivuga ngo ico natinyaga nico cangezeho. So hofu ni igishoro cha Shetani, ni mtaji wa Ibilisi, lakini imani ni mtaji wa Mungu. Imana nayo ishaka kukugirira neza, ibanza kukoherezamwo igishoro cyangwa se mtaji, cyangwa se ukwizera, umutima wawe ukizera rwose, hanyuma Imana igakurikizaho ibyiza bikurikira uko kwizera. Ndaguhumurije rero, umwanzi nakubwira ibintu bigutera ubwoba ntuzabyemere. Reka ubwoba muvandi, wowe unyumva, izera Imana. Reka ubwoba wizere Imana. Reka ubwoba wizere Imana. Kura ibitekerezo bibi mu mutima wawe. Kankomeze bari bampamagariyemo, I'm sorry. Bari bampamagariyemo, byari bimbabaje cyane. Naringize ngo wenda iyi video ivuyeho. Abo byari bimbabaje. I'm sorry. Bari bampamagariyemo, nari nibagiwe kuyishiramo akadege. Ariko reka nkomeze. Nari ngubwiye ngo kura ubwoba mu mutima wawe. Ufata ibitekerezo bibi bikugoye, bigutesheje, bikubangamiye, ubifate mpiri niko Bibiri yivuga. Mu Bakorinto ba 2:10 haravuga ngo dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose kishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Ufite ubushobozi bwo gufata ibyo bitekerezo bibi bikuboshe, bikugoye, ukabikura muri wowe, ukahasiga kwizera mu izina rya Yesu. Imana niguha umugisha muvandimwe. Imana ibagirire neza, mubarikiwe sana. Mumenye ko ugomba guhorana kwizera. Ukizera Imana, ntushidikanye mu mutima, ntutekereze ibindi byinshi, ukizera Imana. Niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Humura, umenye uburyo Shetani avugana n'abantu, hanyuma umenye uko witwara. Numenye ijwi ry'Imana, ukamenya n'ijwi rya Ibilisi, biragufasha cyane. Kandi ndaje nkomeze nkubwire n'ijwi rya gatatu.